مجموعة لكن سبسكرايب نقول يتوسعوا أنا ما عندي بروجرام إنه ما جافا سكريبت فانكشن أو جافا سكريبت فانكشن إذا خلنا كل نقولنا حساب صلاحيات addition subtraction multiplication division مثل حسابنا حساب نصرف معنا مات أو توزيع فانكشن add تطعمنا number 1 number 2 برايمس تطعمنا ماتي بإنبوت بفورم تاج تطعمنا input type active تطعمنا ماتي بالمقاوسات كان مصمت بتعمل سجلت قوسات بتعمل بتحط هون كل كتاب ناس أجمع هون بالبروجرام ده بحصل كان يهم مصمتي لما تزيله أو جرات كليك جبل كم حصل وصيته كم زيله ونقول هم نمبر 1 نمبر 2 given وزي 4 دمرة 7 مات ስለዚህ ዳይና ፕሮግራማን አቱ እሺ ቀጥታ ፋይል ነው ጃቫ ስክሪፕት ፈንክሽን እሺ ኢንተር አው ዴስክቶፕ ካው ፎልደር ላስተማጽዋ ይላ ስናቱን አሁን ፎልደር ተጠቅመን ከዚህ ጋር ወካው ዲት ኤችቲኤምኤል ሲገራ ኤችቲኤምኤል ክሬት ፋይል ገራሙ ሪፕሌስ አሰርሕ ሊሰን ነው አኸ ሪፕሌስ ከሮ shift plus 1 አውዚ ፋይልኩም heading to አውቶት ሞላልኩም ማለት ሄዲንጉ ሄዲንግ ላይ ማለት ጃቫ ስክሪፕት ፈንክሽን እሺ ከዚህ ስክሪፕት قبل حزي برنامج ما جافا سكريبت أو تمارسكم على بارت 1 ماتي تدخلهم سكريبت أو هيدينغون تقوم هنا أو بودي سكشن تقوم هنا أو هيدي سكشن وأخذين تقوم هنا هذه الخمسة فورم تاكسين تقوم فورم تاك بحال سير هذنا أو هيدي كنت نتفهم ماتي أو هيدينغ سكشن تفهم سكريبت هنا ماتي هذه أمونغو هذه هيدينغ نا كل سير لا مونغان تفهماتي سكريبت تاغنا مات سكريبت تاغ انترنال نا سينتكس مات كذا سينتكس نسرها سينتكس نا ممكن نسوي هيستوري مال او زي مثلا جوجل ماتي ونشر له جافا سكريبت محساس جرس انه جافا سكريبت فانكشن سيرش جرو جوجل هم جافا سكريبت فانكشن كيف تواجهمو نكو جافا سكريبت فانكشن جالتكم جافا سكريبت فانكشن is a block of code designed to perform a particular task هنا particular task perform مغايرة block of code تكمل جافا سكريبت is executed when something involves or equals لكم function example function to be complete the product of 1 and 2 function هذا النمنا ماتي function main function product 1 comma product 2 bracket كالبس خفو return زين product ماتي كالبس عصنا ممكن نيجي ماتي بس function ماتي كتبنا نجا function script example بيجي كسنت لنا جاء تحويل كان اسهل زيادة JavaScript function syntax JavaScript function is defined with the function keyword نتكلم function keyword نتكلم عن هذه بعد عملنا بعد declaration a function كن بعد keyword نتكلم function keyword نتكلم followed by name انت followed كده بنيم مثلا function تلنا كأو name كنسميه معناتها function جابتكم syntax بعد مثلا سلام زي أبجو حددين كذا سلسلة زي أكتوان مثلا نعمل ስለዚህ followed by name ታደል زي function followed name ታደል ያ function ከሆነ ነው followed by print this
فهذا then parameter دي ماشي complicated مثلا function names can contain letter ماشي function تاي contain جرا letter كونفر digit كونفر underscore كونفر int dollar sign كونفر كم زوج أصبح هذا ذكاء كان مرة ماشي the parentheses may include parameters names separated by comma them parameters ديم أو وش نتكلمنا أو وش براكت ماتي separate by comma ماتي the code to be executed by the function is placed inside curly bracket يا ماتي code to be executed نتكلمنا أو هنا output display document dot لمثال right هنا bracket هنا output bracket sign نتكلمات placed with curly bracket لازم ندخل لهم ስለዚህ ያህል ወዚያ ተሰዋ ማለት ስለዚህ ከደቀታው ያ ፈንክሽን ይጥቀም ማለት ሶሪ ቀጣ ፈንክሽን ላይ ተጥቀማቱ ብራኬት ሶሪ እሺ ፈንክሽን ከሆነ የግሬቲንግ ማለት ነው ፈንክሽን ነው ኔም ቅድም ኔም የፈታ ግሬቲንግ ብራኬት ፓራሜትር ስለለዚያ ማለት ግሬቲንግ ከደ ጉድ ኢቭኒንግ ወይ ጉድ ሞርኒንግ ስለነጸልይ ማለት ታው ካሊብረስ ያከፍት ማለት ኢንተር ይላሙ ያ ኮድ ቢ ኤክስኪዩትድ ትልካ ለምሳሌ አለርት አውትፑት ዲስፕሌይ ካል ነገር ደም ሓደ alert function alert here bracket calibre enter quotation good morning this sorry የገረግመዚ ኦኬ እዚ ብራኬት እሺ alert good morning ያ ፈንክሽን ኔም ና አጀንዳ ና ኮድ ቢ ኤክስኪዩትድ ውን alert good morning ላንተኛ ካው ስክሪፕት ከዚያ ግን ሶሪ እሺ ገለ ቦዲ ሴክሽን ግን እዚ ባይዘ ታይትል ውን ንግራ ነው እዚ JavaScript function or title one ጽፈን ስለዚህ ኢንተር ደግሞ ፎርም ታግጥቀም ማለት ክሊክ የሚያስመጣል ማለት ፎርም ኢንተር ደግሞ እንግዲህ ብራኬት have to input bracket type to the attribute button ማለት button click click it's a greeting bracket እዚህ value ዲስኮስ ክሊክ ሚ ማለት ክሊክ ሚ ትል በሰንት ነጸለሙ ክሊክ ሚ ምሰዋ አውትፑት ያደርግ ማለት እሺ እዚያ ሴቭ ዶራሙ ሴም ስከርማ ሪቭል ኢንፋይል ኤክስፕሎረር ክሊክ እሺ ጎን ተፈተሙ እሺ ጎን ከምጸማታ ጎግል እሺ ካውዛ ክሊክ ይገባሙ ይሁን this page says good morning አውትፑት ያደርግ ማለት እሺ ከአውድ ሀዞ ማለት adding to numbers ወይ ደግሞ adding
ክልተ ቁፅርታት ዝኾኑ ቁፅርታት ምድማር ወይ ከዓ ምቕናስ ምብዛሕ ክኾን ይኽእል እዩ። ኣዲንግ ናምበርስ ወይ ድማ ሰብስትራክት ናምበርስ ፕሮዳክትስ ዲቪዥን ናምበርስ ወይ ይሰርሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ለምሳሌ ፈንክሽንና ኣብዚ ክልተ ቁፅርታት ክድምር እንድሕር ደልየ ኣድ ድብል ልክዕ እዚ በዚ ከም ዲክላሬሽን ይገብሮ ማለት ዲክላር ይገብሮ ማለት እዩ። ኣድ ኢሉ እሞ ኣብዚ ዶክመንት ራይት እሺ ብራኬት ኣብዚ ውሽጢ ብራኬትና ማለት እዩ። ኣብዚ በዚ ሓንቲ ክመሰኩም ሓንቶ ፓራሜትር ስለ ዘይነበረ እዩ። እሺ ከዚ ግን ፓራሜትር ኣለዎ እዩ። እዚኣ ፈንክሽን ከም ዲክላር ምግባር ማለት እዩ። ካብኡ ኒማ ለምሳሌ ኣድ ኢለይኹም ኣድ ኣብዚ ማለት እዩ። ፓራሜትር 1 ኮማ ፓራሜትር 2 ኮማ ፓራሜትር 3 ዳይሬክት ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ድምሮ ቁፅሪ ናምበር 1 ናምበር 2 ኮማ ዳይሬክት ማለት እዩ። ናምበር 2 ናምበር 1 ኮማ ናምበር 2 ናምበር 3 እውን ክኽእል ይኽእል እዩ። እሺ ኮማ ናምበር 3 ክኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ካብኡ ኣብ ዶክመንት ራይት ውሽጢ ማለት እዩ። ናምበር 1 ኮማ ናምበር 2 ኮማ ናምበር 3 ማለት እዩ። እዚኣ ሰዓት ስለሓዘኒ ይቅርታ ግን ኣድ ኢላ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣድ እዚኣና ክፈላለ የብለን እዩ። ፈንክሽን ከም ዲክላሬሽን ምግባር ይታወሉ ፈንክሽና ዲክላር ገበረ እንታይ ኣድ እያ እስና እንትኑ ና ሌተር ፋላይ ክልል እዩ ስሞል ሌተር ና ካፒታል ሌተር ፋላይ ክልል እዩ። እንታይ ይባሃል ቴክኒካል ወርድ እኳ ፅሒፍኒ ግን ኣብዚ ካፒታል ኤ እንድሕር ጀመርና እቲ ካፒታል ኤ ክኾን ኣለዎ። ስሞል ሌተር ኤ እንድሕር ተጠቒምና ስሞል ሌተር ምክንያቱ ዲክላር ገበርና ላዕሊ ከም ስለዝኾነ ማለት እዩ። ካብዚኣ ናምበር 1 ናምበር 1 ፕላስ ሳይን ጥቀም ማለት እዩ። ናምበር 2 እሺ ናምበር 3 እሺ ሴቭ ጎራሞ እሺ ታዲያ አራት ክሊክ ረውዚ እንደዚህ ክሊክ ከዚያ ገባ። እሺ ንጎን ከምጾ እሺ ያ ሪፍሬሽ ገራ ሁሉ ጊዜ ሪፍሬሽ ምስክር ክሊክ የሚትብሎም ሪፍሬሽ ገራሙ ክሊክ የሚገባ እሺ ሚስቴክ ሰምሐን አብሬና እሺ አዎ ዶክመንት ዶክተር ምሰናውዚ ኮማ ይኮን አውዚ ሰፓሬት ፓራሜትር ተሰፓሬት ባይ ኮማ ሰንጎም እዚኣ ግን ሓይቲ ፕላስ እዚኣ ምድመርና ምኳን ዶክመንታትና እዚ አውትፑትና ዲስፕሌይ ገበሉ ኣብዚኣ ብኮማ ሰልና ኣብዚ ምድመርና ስለዚ እዚኣ ክትድመር ኮና ፕላስ ኮና ማለት አውትፑትና በሃምዚ መልክ አውትፑትና ደምራለይ ትልዮ እዚ አውትፑት ዲስፕሌይ ነው ዶክመንት ራይት ናምበር 1 ፕላስ ናምበር 2 ፕላስ ናምበር 3 ማለት እዚያው አድ ናምበር 1 ፕላስ ናምበር 2 ፕላስ ናምበር 3 ማለት ስለዚህ this save ኮለሙ ከሐዚ ራን ገብርኤ ክሊክ እሺ ጎን ጎን ከምጾሙ እሺ ሪፍሬሽ ኦኬ እሺ ቁጥሩን ሀቡሙ
ለምሳሌ እዚህ 30 እሺ 45 إذا أعطونا هنا 10 10 كلمة تكون دي هناك مثلا ماتي 59 ماتي يخسرش نقول 59 أو يكون لا لازم كليك اد مش كليك من اد سوري كوما سبل بكمان نقوله ماشي 59 كلمة ماتي 95 هو 95 59 مثلا ماتي ለምሳሌ እዚህ እዚህ እሺ 30,000 تليا እዚህ ጎን 4,500 እዚህ ጎን 6,000 تليا سيب كلامه اللي يكون صعوباتي 9,500 يعرفش كلامه 9,500 دولار 9,500 ماشي خلاص كعا هنقوله ماتي قللنا استي ماشي أو زي هنقوله multiplication اديشن هنزي نتنيا خلاص كعا multiplication نقول دمرنا خطوة صوت شكل مرة 4,500 شو 4,500 أو تقول خلاص multiplication نقوله دي multiply multiply قاعد يقع سينا قد يرنا ماتي بيا تايمس صنعا تايمس ماشي ذاك بايزوي جاء الدكتور بستقبلت نقريها جاء بيتنا مثلا ماتي فانكشن multiplier كيف بارامترون كوما بارامتر كده بايزوي هذا أبيعون كمان ماتي multiplier أبيعون multiplier لهن قطعات بكما سبت كده ماتي ስለዚህ ኣብዚ እውን multiplier ماتي multiplier هذه 3,450 أبازحي متقلي ماتي ماشي سيف هذه ريفرش الجرامو اوكي همزي متقلان توزي 3,000 كبازح مثل 4,500 عندي نتماتي 1,350 اوكي هذه 350 كلينيا بس يمتقلن بቻ ماتي 13,500,000 ማለት ነው። ስለዚህ በካልኩሌተር መስራት ቼክ እንቀጥላለን። እሺ በካልኩሌተር 3,000 ባዛ 4,500 هم 13,500,000 ማለት ነው። ከዛ ከአድ ዲቪዥን مكفل ماتو شنو ديفيجن ديفي رسالة ديفيجن ثلاثة يقول أنا ديفيجن ملكت لسلاش هذا أول division
ديفيجن ማለት እሺ ሴቭ ይገባሉ ሴቭ ሪፍሬሽ ሪፍሬሽ جماعة شديش مثلا مع 3000 كافل 14 ويقع بخلي بعث ماتي 3 كل 4 ماتي يقول شكل مقارنة هنا ماشي مازح جرب شاوزي 13 كمكال 14 حمشتي بيتي يكون اسمه شديش نتركب ماتي ماشي واسكعة مدمر فرحنا لنا multiplication مثلا division هذا subtraction كان subtraction تلناك عاوزة minus أو تعود بديك لما قلنا دي أول minus ماتي أو تلنا subtraction نمشي save refresh نيجاتيف شاي حمشتي معناته كاسلستش قلناصو 14 حمشتي نيجاتيف شاي حمشتي مزمات ስለዚህ ኣብዚ ዘይተረድእኩም ነገር ተሊ ኣብ ኮሜንት ኣስተያየትኩም ምሃብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ንዓይ ማለት ሞር ንክሰርሕ ይሕግዘኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ያክል ኣብ ፃዕዳ ብኸሊእ ፕሮግራም እስከምንረኸብ ደሓን ፅንሑ ቻው